Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kakak ya. Ayo teman-teman, kita suntik mereka ya. Kira-kira mereka berubah jadi apa ya? Wah wah, lihat teman-teman, Tok Dalang berubah jadi ranger warna putih teman-teman. Wah, mantul sekali ya. Wow, keren sekali teman-teman. Ternyata yang jadi ranger hitamnya adalah Zul teman-teman. Mantul sekali ya Zul. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wow, lihat teman-teman, si Mael jadi ranger warna kuning teman-teman. Wow, mantul sekali ya Mael. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ijat ya. Ijat, ada-ada aja tingkahnya teman-teman. Dia berubah jadi ranger warna biru teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tinggal Ipin ya. Wah, keren sekali teman-teman. Si Ipin berubah jadi ranger warna merah teman-teman. Wow, mantul sekali ya.